قلتنا كانوا دوسين جرمج أورينت نيوز إفرمش ده روجا یکمین دا جهیزا غضب فرات هجمارک گندو زویر ازگار کرن و جسی آلیان و بر و رقای و دچن. ریکفتنه که ترکی امریکی لباری اپراسیون رقای و واشنطن دبیجه هیزن سوریه دموکراتیک در باسی رقای نابه. هیزن پیشمرگه باجار باشیکا به تمامی رزگار دکه و پشتی خراوستاندن حکومت ترکی بانگ لهدف دکه دا وگر ناو پارلمانتوی. در روز دویمین دا جو اپراسیون رزگار کرنا باجار رقای هیزن غضب فراته هجمارک گندو زوی لگندوار رقای رزگار کرن. بردافکا بناو اپراسیون غضب فراته جیهان شیخ احمد دازانین که دو هوا هیزن سوریا دموکراتیک به پشتوانی فروکین هف پیمانی ناونتوی 10 گند لعنی عین عیسا و سلوک پیشت کردن و شروان کرد و عرب هجمار گند و زوی رزگار کرنه. در پیشی وان دا هر دو گندن وحید و ام صفا یعنی استراتیجیک که به 45 کیلومتران دکوین با کوری باجار رقای. لگوری جدرین میدانی که در روژا یکم یا غضب فرات دا به دهان چکدارین ریخستن تروریست کشتی و بریندار کتن. هر وسا دو عربین همان ریخستنه جی هاتن تقاندن. جوالی کی دن و هاتراگی هندن که هین یکینین هیزن امریکویان فرانسی لدردورا رقای پشتگیری لوجستیک بورزگار کرنا رقای ددن هیزن سوریا دموکراتیک. جدرین لشگری یعنی گریدای حسده دانا زانین که بهتری 5 شیورمند و پسپورن لشگری ین امریکی و فرانسی ایرو گیهان بالافرخانه قامشلو و پشترا برای خدان انیا رقای دا پشتگیری بدن شروان حسده و هفریزی دنافبرا هیزن لسرزمینه و فروکین هف پیمانی ناو نتوی چیه بکن. وزیر براوانی امریکی آشتون کارتر اپراسیون رقای به سرکیشه هیزن سوریا دموکراتیک به کیف خوشی پیشوازی کرد و آنی زمان که شر رقای ده نه حسانی به کارتر ده خویانیه که در آگه هندی و گوتیه واشنطن به کیف خوشی پیشوازی اپراسیون حسده بو رزگار کرنا رقای جره خستنا تروریست یا داعش دکه و آنی زمان که قناغ یکمین دور پیش کرنا داعش یا لباجار رقای و او اپراسیون لگوری وزیر براوانی امریکی ده نه بحثانی با و نه بحثانی جی در باس ببا و تخمین هیا تا 2 حیوان دریج بکه. خانده سروک امریکی با هف پیمانی ناونتوی بریک ماگور گراگیهاندیه که شروانین کرد در باسی باجار رقای نابن و او یک دیج ارک آلین عرب بن یند ناو رفن هیزن سوریا دموکراتیک دا. ماگورک ده هف پیوینه که روشنما وانیدا لبایتخت اردنه لعمان راگیهاند که پشتی دور پیش کرنا هیزن هفبش به سر داعش ده دیر ازگار کرنا رقای ارک شروان عرب لین دناو رفن هیزن سوریا دموکراتیک دا با و هیزن کرد جی در باسی رقای نابن. رایدارن امریکا و ترکیه ایرو ریکفتنک دوم دریج ده اپراسیون لشگری یا لدجی ریخستنا داعش لسوری پیکانین. لگوری وزارت براوانی امریکی پنتاگون جنرال هیزن دارایی جون دان فورد و هین بر پرسین پیلا بلندیان ترکی ایرو لبارگاه پنتاگون لحفجیویان و شر رزگار کرنا رقای جره خستنا تروریست یا داعش گوتو بیش کرن. هر وصادوه جوینه ده هر دو آلیان ریکفتنک دم دریج با اپراسیون لشگری لدجی داعش لسوری لحف کرن و بطایبتیجی شر داعش لباجار رقای. لعالی کی دنه و هاترا گهاندن کد دسپیک اپراسیون غضب فراته چتاین داعش لباجر رقای به دهان ریبندین خواب بلاف کرنه و ولاتین سیویل به طیبتی جیان کردگره داکوان وکی مرتال مروواهی بور روبرو کرنه هیزن سوریا دموکراتیک بکاربینه. به دسپیکا راگهاندنا اپراسیونا غضب فراتی اکو هیزن سوریا دموکراتیک دوه بورزگار کرنا باجار رقا جدس ریخستنا تروریست داعش دسپیکرنه. ایرو روشکت ولهوی دناورا چکدارن داعش دلناو باجار رقای دهیاما اپراسیون حسده و هفپیمانیا ناونتوی در روده ده.
ده همان دما دەستپێکردنا شەڕێ ڕقایەدا چەکدارên Daişê hewl didin welatiyên sivîl di şerê xwe de li hember pêşketina şervanên hêzên Sûriya Demokratîk wekî mertalên mirovî bikarbînin. Jêderên Xocehî ji bajarê Reqa danezanîn ne ku di heyama 24 demjimêrên borî de tevgereke lêgerînê nenormal e. Ji aliyê çekdarên Daişê ve li navtaxên bajêr rûdide û êrîşbirin ser heft kafênêtan li Rojava û başûrê Reqayê. û di vê kampaniyê de ku ta sê demjimêran berdewam kir, çeteyên Daişê bi dehan sivîlên Kurd girtin, da ku wan wekî mertalên mirovî di şer de bikarbînin. Rêxistina Daişê ji roja yekşemê ve piştî belavbûna agahiyan li ser nêzîkbûna operasyona hêzên Sûriya Demokratîk bo rizgarkirina Reqa, xendeq û çeperên xwe bihêztir dike û mayînan li derdora Reqayê jî belav dike. û têzanîn ne, di operasyona Xezeba Ferat de bêtirî 30,000 ji şervanên Kurd û Ereb di bin sîya hêzên Sûriya Demokratîk de beşdarin. û li gorî rayedarên Amerîka, ev operasyon bi pêwîstiya 2 ta 3 heyvan e. Belebênerên hêja vê babetê babeta rêzgarkirina Reqayê me gotûbêj bikine li gel serkirdeyê Partî Demokratîk Kurdî Sûriye ji Kobanî Birêz Gêlo Îsa mîvanê min e diriya telefonê da. Keke Gêlo tu bixîratî vê boltenê. Tanha di roja duyemîn da ji operasyona Xezeba Feratê di gund û hejmarek zevî hatine rêzgarkirin gelo ti nûçeyên lezgîn yên nû derbarê rewşa meydanî li bate hene? Silav rê ji bo te û ji bo tevayî kesên me gudar dikin û her wiha serkeftin ji bo ser şervanê ku operasyona Xezeba Feratê dest pêkirine em cihora hêvî dikin. Bêguman şer didûme û şerekî dijwar e û şervanê Qesedê rojane jî pêş da diçin ta ku kanibin herêma Reqê bi tevayî ji terora Daeş paqij bikin ji bo ku xelkê me yî herêma Reqê bû demek dirêj dibin zordariya hêzek teror de hêzek ku jiyana wan tev wek ala xwe reş kiriye. Ji bo vê yekê jî xelkê me li herêma Reqê li benda şervanê azadiyê ne ku azadiya xwe di kesetiya wan da dibînin yanî bêguman şer dijwar e lê û pêşketin jî didûmin. Belê. Kek gelo em nizanim eger ku telefon hatiye birîne yan na ez ê pirsa xwe yê dom cenabê te bikim gelo çima hêzên Sûriya Demokratîk derbasî nava bajarê Reqayê nabin li gorî rayedarên Amerîkî Kurdbêj? Niha hêza Sûriya Demokratîk li gel hevpeymana navnetewî şer li hawردorî Reqê didûmîne û bi taybetî jî li melê bakurî Reqa li wê herêmê da şer didûme ji ber ev jî yek ti pirsgirêk tune yanî belkî li ser qonaxa bidiyan derbasbûna herêma Reqa çêbir. Qonaxa yekê da wê kanibin ew rêkê îmdada Daeş qut bikin, kanibin çemberê li dora bajarê Reqê teng bikin û em jî per wek hêza Sûriya Demokratîk wek hêzek Sûriye hêzek niştimanî ye wek erkekî li ser milê xwe dibîne ku tevayî Sûriye ji terorê paqij bike. Gava ku ev rê nedin jî em jî pir ne werqasa yanî bi hêzîne ku em dakevin hindir Reqa yanî a me hindir Reqa paqij ve û hawردorî we paqij ve em niha bixwazin ji ber Reqa dikeve. Yanî kek gelo ev netê wataya ku tirsek heye ji hêzên Sûriya Demokratîk da ku derbasî nava Reqê nebe? Bêguman car car ne ev yeka heye yanî netin heye baya tenê çîkîr xwaze veyekê bikartîne dewleta Tirk vê tevlihevî çêrke û xelkê Reqê ji veyekê natirse ji ber ku hêza Sûriya Demokratîk piranî xwe ji layên zarokê xelkê Reqa ne yanî xelkê Reqa li bende ye li tenê Tirkî dixwaze vê astengê çêrke û ku ta kanibê rola xwe têkêke wek çawer Mûserê gengeşiyek heta dawê çêkir lê dawê da jî Amerîka car ne digotin wê Tirkî têkeve lê encamê ve Tirkî neke têkê em di wê bawerê dane careke din jî rêdarên Amerîkî û Ewropî rênadin dewleta Tirkê ber dewleta Tirkê gava derbasî ve herêmê de wê aloziya Sûriyê kurtir dike yanî wê nakûkiyê dîtek nava pêkhatiyan da çê dike wê yanî fitne dike tê vê yekê ji ber vê yekê em dibînin ku hêza Sûriya Demokratîk hêzek niştimanî Sûriye û tevahî pêkhatî cê xwetiya digirin û li ser daxwaza xelkê me Reqê ku ji bo azadiya wan ji wan re biafirînin. Belê. Kek gelo li hemberî vê yekê rêxistina Daişê li hundirî Reqayê
وڵاتیên Kurd bi taybetiyên Kurd wan sirgûn dike wan dîlgirtî dimîne da ku wan wekî mertalekî mirovahî li dijî hêzên Sûriya Demokratîk bikarbîne. Gelo tu tedbîrên leşkerî li barî vê yekê li ba hese de heye? نها داعش اب نجاره یکی داعش ده همان دمه دا کسی سیویل بکارتینه وقت شوازه کی چوت بی کاری را داره یعنی لشربار قصد جی بگمان یعنی حتی داویر خازن که خلق سیویل چه کرده به چه استکاته که جنده به کارم خلق سیویل بپارزن جناب شر و قصد داخل نخواه پیش کنگره چاپمنی یا غدام افورات آشکره کرن انو لهره مشهر ده خلق جو هرم دور کرده و هرم آزاد و روجا هیروجی لپیش خلق می سیدیل هلی مراقب تبای تکاتیان روجا با بیجوانا وکلیه کامن در بس روجا با تا افشر دقده لبه گمان امدوزانن داعش و کریارن چود زیرنگی که بخواهد چه کرد چه غیری کرد به بکار بینه تا که کانر خود موانا بشیره. بله. گلک سپاسیاتت کم سرکرده پارتی دموکراتی کردی سوریه جکوبانی برز گیلو عیسی. بله بینرن هیجا نهاجی ما بری خوابد نگوندواری بابایه لگلمنه سربازکی دناوا هیزن مرتالا فراته برز ابو مریم الکردی دریا تلفونی دا برز ابو مریم تو بخیراتی و بولتنه جقحرا هیزن سوریا دموکراتیک دماکوان بری خدا رقه وجی بری خدا بابه ابو مریم از بهیوی متو دنگی ما ببیسی خویا یکو تلفون نکی پرس گریک تده هنه بله بابه مریم من پرس خویا یکم جناب تکر برو گلو وجه قحر هیزن سوریا دموکراتیک و بری خدا بابه خویا یکو تلفون نکی نزلاله لگل رجاوه کردستان اما بولتن خبر دوام بکنده جوینه کی طایبتا جنرال امریکی جان دانفورد جهفکار خوی ترکی گالیس و آکار تکس کرد که هیزن سوریا دموکراتیک بشکی سرکنه دو اپراسیون جدا کرنا باجار رقای لی او در باسی نوا باجر نابن او یک جی جنرال امریکی آشکره کریه که وی دست هیزن بهتر دناو عربین سنیدا بمینه ji destpêka operasyona rizgarkirina bajarê Reqayê ji hêla hêzên Sûriya Demokratîk ve godibin navê Xezeba Feratê de ye û dûrxistina Tirkiye ji heman operasyonê tanha Enqera bi hemû awayan hewl dide got tevlî heman operasyonê bibe lê belê tu agahiyên tekez derbarê wê yekê tune ne. Li barê vê yekê Wezareta Berevaniya Amerîkî Pentagon ragihand got Washington û Enqera li hevkirinek li ser planeke demdirêj li dijî Daişê li Sûriyê imzekirine. I very consciously issued my initial guidance verbally. Generalê Amerîkî Joe Danford li gel hevkarê xwe yê Tirk Xelûsî Akar li navenda serokerkana artêşa Amerîkî li Washingtonê civiyan û operasyonên hevbeş li dijî Daişê li Sûriye û Iraqê gengeşekirin. Danford ji hevkarê xwe yê Tirk re got got hevrêzkirin di navbera her du aliyan de dê bo Reqayê were diristkirin ji ber û li gorî gotina Generalê Amerîkî Tirkiye hevkarekî pir giring e ji hevpeymaniya navnetewî re. Li ser mijara bejdarbûna Tirkiye di operasyona Reqayê de û bejdarbûna hêzên Sûriya Demokratîk Danford eşkere kir got hêzên Sûriya Demokratîk hêzeke serekene da got Daişê di Reqayê de dorpêç bikin û bajêr ji derdorê veqetînin û cuda bikin. Nexasim da got Daişê ji Musilê berî nede Reqayê. Herwiha Generalê Amerîkî ji hevkarê xwe yê Tirk re tekez kir got tevgera hêzên Sûriya Demokratîk di operasyona Reqayê de dê bi sînor be û gavên zêde navêjin û ew yek jî got got hêzên Sûriya Demokratîk derbasî bajarê Reqayê nabin û ya giring niha ew e got Reqa ji Daişê were rizgarkirin. Di dawiyê de Generalê Amerîkî anî ziman got rizgarkirina Reqayê pêwistiya wê bi hêzeke got bêhtira wan Ereb û Sunne bin û hin hêzên amade ji artêşa azad bi hevrêzkariya hêzên Sûriya Demokratîk bo wê yekê amade ne. بولتن بردوامه لپشتی ناوبرک
دهی و که دا سوی چار کمکوژی لسرانسری سوریه